Amir Temur O'zbek. Amir Temur Qozoq. Ya. Unda meni qishlog'imda yakka bo'lib tug'ilgan kim bo'lgan Amir Temur bo'lgan? Amir Temur Qozoq bo'lgan. Просто sendерді біреусіндерді бәріңді полный алдаған бәрін. Сіз қазақ ол Амир Темur. Amir Temur O'zbek bo'lgan. Сен өзің көрдің ба көзіңмен оны? Ko'zim bilan ko'rganman. Lan берсін. Онда Amir Temur'дың барып сұрайдың да өзінен бар. Кімсің деп барып сұрайық барып шешімді. Amir Temur kim bo'lgan? Kim bo'lgan o'zi kim? Көрдің ба заграны оны? Amir Temur o'zi kim bo'lgan? Amir Temur'дың сен көрдің ба сен заграны көрдің ба өзің? Amir Temur kim bo'lgan? Shoir bo'lgan. Көрдің ба сен оны заграны сен оны? Amir Temur'ning pasportini ko'rganman. Pasportini ko'rganman. Amir Temur'ning pasportini ko'rganman.